Prijatelji dragi, ima da vas tužim za taj mobbing, rafting, to što, kako se to kaže, u engleski sad svi govore, više niko ne govori hrvatski. Jer šta se događa? Mene se ovdje već godinama seksualno uznemirava, ja to više ne mogu trpiti, ja to potiskujem već godinama duboko u duši svoje dole, sve stiskam, imam i probavne smetnje i svašta i ja to više neću trpiti. Jer šta se događa? Mene se ovdje, od kad sam se zaposlio još kao pripravnik na određeno, kad sam bio 3 mjeseca i onda je sve počelo, onda je bilo najgore i ja sam mislio, ajde prestaće novi sam, pa ovo, pa malo zeka pekao naš, hoćete ljudi tako zezat, pa te u prolazu malo onako uštipnu za guzu, za bud, za plečkicu, malo za rame, za obraz, pa jel onako sve prijateljski. No, međutim, najgori od svih uvjerljivo i dalje manijak najveći od svih je onaj Maras, onaj čelav iz SDP-a, no tamo sjedi u treći red, drugi s desna, onaj što izgleda kao monter centralnog grijanja, onaj tamo, pored Šeksa. Neku večer ja na hodniku tamo 9 navečer, ja šetam, vraćam se iz, ne znam di sam bio, i uglavnom on stoji na hodniku i ja prođem, a on za mnom fička i viče, kaže, vidi malog što se steso, kaže, vidi tu guzu i vidi taj nosi slatki, garant ide u teretanu i onda onako se mljacka i oblizuje i kaže, joj, što bi te, kaže, ja zaskočio, kaže, u mraku neki, joj, kaže, uf, da si moj, kaže. Ne pada mi na pamet više da to trpim ni sekunde, ja sam već zvao i ovaj plavi telefon i crveni, i žuti, i zeleni, i to sve zvoni, niko se ne javlja uopće. I zvao sam i one suicid linije, to isto zvoni po 3 dana, niko neće slušalcu. Tako da idem sad prvo na općinski sud dole u Pleternici, tamo ću ga tužiti. Privatno, ako to ne upali, onda idem gore na one velike sud šta ima negdje tamo u Europi, gore di šta svi idu se tužiti. A ako ni to, onda idem fino kod Kolinde direktno gore ova što je pobjedila, jer izgleda mi ovako kao opasna žena, neka stroga gospođa, ona će doći tu, sve će to uvesti i ja ću je zvati, evo sad odmah ću otići gore, nazvat ću je da dođe i da dođe tu i da uvede reda, inače će biti veliki problema sa svima.